them or wants to kill certain somebody, and many other allegations, and they've never been withdrawn either through that platform or that platform distancing itself from Laoma allegations. How do we deal with that, especially Ulamalanga? Starsky, that platform lokhuluma ngayo mina ngiyibona ine potential if ingathola a training, because nawusafika kulo msebenzi lona letinye tintfo kutifundza usachubeka. I wouldn't think kutsi lokunye bakwenta intentionally. Uyaye ukhanze kutsi ufaka umuntu live. I'm not defending them, but I'm just trying to give you kutsi ku media letinye tintfo tenteka kanjani. I think now you have that experience. Ukhanze kutsi uyamfaka lo muntu live. Akhulume kutsandza kwakhe. Akhulume kutsandza kwakhe, atfuke bantu and ama-allegations kutsi bani kunje. I remember le matter lokhuluma ngayo, and ngathi kwafakwa umuntu lapha accuser ama-leaders. Naku-ke lokwendeka Starsky. Le struggle sithi nase siyangathi siyakuphika bese kuba nebantfu labacabanga ukuthi batawugrab power. And kuze bagrabhe le power kufuna bethukela abanye la kule struggle. Nababona la ngakithi ngalana kune order kakhulu, siyakhokha thina la noma ngawupopular nasibona ukuthi socala kupush agenda esingayi-understand, sikhiphe mbamba futhi. Babaleka ke labo bantu liningi labo baye kulamanye ama-platform labati kahle kuthi labantu labo basete kahle le-experience ye-journalism. It's okay. Uma ukhuluma nesive, when there allegation against umuntu, you must always have evidence. Ngiyethemba bayathi nasibhala i-article ukuthi kunema-documents la ngokuthi okunashabalala lokuthi wathi sibese silandzelisa ngale evidence. Kwenziwa njalo ka-media. Nangabe-ke une-platform uyamekhuta umuntu kwekuthi na ukhuluma la platformini le mina ngingi-editor wayo yemholi. Nange ma-rules. Akusiwa kumsensarisha lokho. Even Facebook unema-rules. Waphula lokhu naloku siyakususpenda noma siyakubloga. Labanye lokubloga bese bathawa i-dictator kanjani? No. You cannot come ku-platform ukhulume into kwawena lengathiwa suyikhombe. Bani uyathakatha ngivile ukuthi asisho ukuthi kuthakaza kukho. But nasi ngathi awusilayele kuthakatha. Nyalo. Usinike i-proof ukuthi yini kuthakatha. That's lo munye hayi umuntu akahambe engcone ebusuku. What if lo muntu udisturbekile engcondweni emuva kushisa? You can say umnamba engcone ebusuku uyathakatha. Ngente kunetizathu takhe kumbe bekaphuma kwachitha amanti ngendishi lo muntu. Kwase kuwa leli hiyalo kalifundile wambona wena. Asathi uyalibutha, wasethi uyathakatha. So ku-media you don't make allegations based ukuthi kwatiwa ukuthi umuntu nakabambe umsila wenkomo shothi ngumthakathi. Nawe bese uthi based on that religious or what superstitious beliefs. So thatha lo kwenda article wena. That platform that you are talking about, we are engaging nabaphathi bayo. Ngiyacela vele nje angathi noma ngibias but ngiyacela kumpa defender for now, because I believe lo mfufo la beda ngawo uyasisita thina kule struggle nabangendelwa i-workshop kahle bachazelwe ukuthi tindzaba tiphuma kanje uyikhipha nasekunje indzaba. For now ngicabanga ukuthi kungaba ukuthi kumbe kube nalo clear editorial hierarchy ukuthi nangithukekile kule platform ngitsinza bani bese wenda njani. Lokho that is very important. Mina nje uyathi mswathi nangembhalile afuna kungibopha afuna ekuphi. Kwena le paper yakho libe credible ukuthi you account either through the courts
or la kule ma systems akho la in place kule platform yakho noma le phepha lakho nangabe nginesikhalo ngitsinza bani bese kwenzakalani i-apology nasifuna iphume sitsinza bani simkhandzaphi simbhalela kanjani ngiloko mina lengathi sidaski singilomsebenzi wesivele singakuthi lengakurecommenda ukuthi let us just help them nawuthukekile ungumholi lokunye uyakwembatha nje ukuthi awu angibagcolele bekunene kumbe basafunza but bangaphinzi phela ngoba asifuni lana ukuthi aba ne platform nje kuthuka abantu noma ikhulume tindzaba leti temaqiniso. But as mentioned, I strongly believe if bangathola i-training lengikuthandza ngabo mina ukuthi bayafuna lokufunza nami bayangitsinza ukuthi lokhu singakwenta kanjani lokhu singakwenta. I hope we'll have another platform letaba vibrant and ikhokhe credible news isitas ngathemba ngikuphendule kahle ngoba kuyahlupha la ka media ukuthi uma sewulapha etulu sifiso luya ube naso na umholi ukuthi ungabi utale lamanye ma-online publications kuthiwe ungazi na uboya ukuthi le online lena iseseyincane isende ama-mistakes lobo uwenda nanawo usacala bese uthi hayi laba abalungu vele kube njengayo lokhu bekutala umuntu ngase ngiyabacinzetela. No, I can't do that, unfortunately. I want to see them grow and I want to see them ba verified story baphinze futhi bathole amasayidi nabantu akhokha indzaba amasayidi ongabonakala ethi bani since wayiconfirma lenzaba. I hope with time kutawufika lapho ustasi establisha lena a progressive editors forum just ukuthi uma ngabe kune grievance bakhona abantu ukuthi babhalele yona leyo editors forum i-complaint and then ikhona ke lento ukuthi babe sebu editor bala maphephandzaba lesesinawo babese ke bayayi-addressa ke iphume leyo apology ne-retraction ya leso story ngoba ekugcineni kwakonke kugcina sekulimala yonke le industry, not just that single platform, but akulimali nje industry kuphela akulimala nalo muntu ngoba leti khathi lesiphila into tingoti ungeva ukuthi sekubene simo selion ekhala loyo mholi after lama accusations. Cha ngiyabonga Msuthu ngicabanga ukuthi sike sayikhuluma nalamanye amajaha lesebenzisana nawo akade bridge lelinye lijala ngakhona kade bridge le idea yalokuthi sibe nale nhlangano bekusentiwa i-constitution yayo lesithemba ke ukuthi ke nayo lama publication lesizama kwanesa ukuthi amane abe ethically akhona ukuthi letinye tintfo uyawukhumbula Msuthu ukuthi kule yami kule ngindawo kule Swazi news yesive ngake ngafaka laphayana simemedelo ngathi ngicela tinhlamba dingaveli la kule publication bakhwela batehlela labanye kanti phela into leti order igcina ingahlonipheki. It's not like usuke usilomba ngathi express but ku publication kungena likholwa kungene bani kufuna accommodate bonke labantu so ke lawo ma standards nema ethics loya ukhandla ukuthi ke nase singile nihlangano lo ishoko lesike sayikhuluma ke sa idea yayo sidabe sesiyabuka ke scope nalathi manje mave ukuthi bayebende kanjani sineke sidawuthi imigomo sisebenza ngayo itawuba kanje nakhona kutawuba khona nokuthi kuze sikurecognize ukuthi naso i-online kufuna umithe maphi ama-standards because kwanyalo sisanalo ukuthi asifuni kuphela kubonakala ngathi sesifuna kube kunye kungako sigcina sesinesa nebami lesibona lona usacathuda but because we don't want one publication Msuthu sifuna i-diversity nalo level laselidemocratic
sifuna lamaphepha lingabi linye online noma lapha phakathi esitolo, because sibalekela kwayo ukuthi kutase kuba ne-agenda kumbe yinye lokungakhanza sekuyasilimata ke nako lokho. So sicabanga ukuthi leyo nhlangano lo yisuggestako ngicabanga sosihambele embili sisayibuka lathi sikubukile lokho ukuthi ngoba ikhona i-editors forum eSwatini manje yase iyathengiswa seyi-captured. If usingaba ke nalena ke letaba progressive leta uwela seyiwelela kule democracy lesitabe singena kiyo. I hope kuyaphenduleka leyo complain ke leyo mholi lo waphocakala. Ngicabanga ukuthi kumbe immediately uma sesiconfirmile sayi-register yaqala kusebenza angaphinza ayifake le complaint ngoba vele inhlamba nami nje ngiyayingivena ngithukekile noma ngilinyetwe ngumuntu uyaye uthwele le piece ngalesikhathi seyi-addressekile lento noma ke akusase ukuthi lo msomsuku ishile lo sorry kuwe uba mkhulu. Ngokele ngikusho ukuthi cha into nami lengivangaza ukuthi sitayibuketa kumbe noma ingaka-addresswa ngileyo nhlangano lesitabe siyakha kungaba kum-engage lo phethe leyo platform ukuthi ngisakhuluma lapha kuvele indzaba naye ungaba njani uyente kanje. Uma um-advisor ke umuntu awumdictate uyarecommenda bese uyabuka ukuthi kuyamlungela yini achubeke ngaleyo ndlela la asebenza ngayo. Ngiyabonga kakhulu.